साकैन बिखर गया तो यही नूर कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। वो नूर दे नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहीं हसन कहीं शबीर बन गए, कहीं हसन कहीं शबीर बन गए। अरे कहीं पे दीन की तकदीर बन गए। मगर यजीद के दरबार में खुदा की कसम अली की बोलती तस्वीर बन गए। नारे सलावत। कहीं हसन नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे कहते थे सकीना सर बाबा देखा कहते थे सकीना भैया अली असगर का भी लाशा देखा। अरे जिंदा में रहे और तमाचे
اس چار برس کے سن میں کیا کیا دیکھا کہتی تھی سکینہ نعرہ درود نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسین لبوں پہ گلا زخمی تیر کے غور سے سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں تشریف فرمائے حسین لبوں پہ گلا زخمی تیر کے بھول پائے گی دنیا صغیر کے باتیں نہ بھول پائے گی دنیا صغیر کے باتیں نہ انتشار کوئی ہوتا سارے امت میں جو مان لیتے جناب امیر کے نعرہ صلوات جو مان لیتے جناب امیر کے باتیں جو بھاگا اس کا تعاقب کیا نہ ہے یہی تو ہوتی ہے اعلیٰ ضمیر کے باتیں یہی تو ہوتی ہیں اعلیٰ ضمیر کے باتیں سنا جو خطبہ آپ تو ہے زبان پہ تھا علی کے لہجے میں ہے اس اسیر کے باتیں علی کے لہجے میں فاتحہ نعرہ صلوات